Kedai Kedodashan Meghalaya, Bani I Kublesi like Lord Yapi Baro. Nipniang Sobaru Yapi Shakani Katuk Kubor Mentaga Janmit, Schwaban Paj Kikubor Gibabnia in Yapechwa Yakimat Bakongsan. Penpau Menteri Rang Badu Kari Yakajimla Daladi Jongkari, Hakatanat Yada, Hakasni Rakia like you Gaba Nyogokunda. Puli Perda Menteri Rang Bak Gejala Ukonrat Ke Sangma Yaka Vision Arajar Laipoar Hakasni Rakia like you Jongkari. Penlong Katanat Kakoit Kakia Yaka Breast Cancer Screening Hanong Stoi. Puli ka Menteri Katanat Kakoit Kakia Yaka Health Camp Hanong Stoi. Bat let yakandu ki rang ba shnong kari boy ya Menteri Katanat Boarding halor kijing pendep light bakha. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulapen her ya kalama jangkari na karensan Redford ban rakhi ya kaching dap nyopo kandai snem kajing yo light lu jangkari da kabakdeu halor kaching ki stat kari ban la daladi yaladi hakatanat yadari da kabapen pau ya kajing job jongka operation sindur ulayaro ya kajing arab na kitiar yale ki balashnahi da kabaong ba wat kinong shuan ru kilengo ya ki jat tiar yale ki bala penchulor ki tangda ki second Modi ula bancher bakum kini kicing la bacing klan ken nomor long klem kicing persyang kari ban kentiu ya kicing penmi ekitiar yale ki bashnahi halakari haki peus nem baladem. सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा इसी की चिंता बनी रहती लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी सेना के हाथ में थी इसलिए बिना चिंता बिना रुकावट बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही Menteri Rang Bak Gejala Ukonrat Ke Sangma ulapen her ya kalama kari hagajing rakhe ya kasngi yo laidlu ha JN Stadium Polo. Hagajing ai jing krenjong ula peli perda ya ka vision arhajar laipo kabalong kaching produk ban penpoi ya ka jala Meghalaya ha ka thop jong ki shipotali ki jala bapau jongkari da ka bapen pau ya kaching beteng ban yo komba shipau na ka shispa ka jingkiu ha ka GDP bat ka jingkiu na laipo hajar kulur tingka house nam arhajar khatpra sha ka san bokandai hajar riu spa arpun riu kulur tingka house nam arhajar arpusan Ula ong ba kalawan ra ikijing itu hakari bat kapertehi baro kawai. Menteri Rang Bak Gejala ula penbenaya shipautali kitong kiba kongsan na kabenta usnem arajar laipoar kiba kentup ya kejing penyaso ya kisurau kejing sam lengba ki pipe ka boarding ka batikna ka yeng shong na kabenta baro ka puli puthi ka papaka bat ki kam chakri patba lengba ki core computer. And make Meghalaya one of the top 10 states in the country. This is our Vision 2032. I have also made 10 clear commitments to our people, which we will deliver by 2032. These are improved connectivity and mobility, piped drinking water, reliable power supply, high-speed internet connectivity, housing for all, affordable health care, nutrition and early childhood development, joyful and quality learning, effective service delivery and grievance redressal. Kum kasien jam ban lapkloy ya kejing pang bampong lani ka kansa. Katanat kakot kakia kalapenmi yaki kor kibala banra ha maternity and child hospital Hanong Stoi kabala ban pendon kam shiphausngi na kabenta ban ai jingmentoy yaki kenthei ha keleng ka West KHASI Hills lapen bana yakani ha kapur jong ka integrated health camp hari KHASI free morning school
I Dr. N. Carsono ibadai I Director Katanat Kakot Kakia Maternal and Child Health and Family Welfare. Ila kentu iki kentai bakin pendan kam ya kini kecaka da kabapen pau iki jing don kam ban lap kloy bat banyada na ka jing pang. Mentah kami machine member kami sana open, sponsor ini, aku MCH hospital kita pat di para untuk ni angkat part di ini aku kami kita pat tapi tak ada aku MCH hospital tentu dari doktor juga district ini aku pihak kami kuat kita ada itu dan kita di para untuk ni bagi machine ni kita lab dan tidak akan screening dan ini kita bangsa machine kalau kalah dan tak bertes lagi. Misal tu yang kajong kejimpat kejimpian, jual nak kami sebagai pakai ni, jual kini kejimpat kejimpat. Ka Menteri Katanat Kakot Kakia ka Dr. Amprin Lengdo, kalapli ya ka health camp Hanongston, bala penlong da ka DMHO West KHASI Hills, ha ka jingas nok tilang bad ka Max, ha ka bala ya donlang u MLA u ba Gabriel Walang, bad kiwe. Ka Dr. Lengdo kalapen bana ya ka caka sumar bathamai ha mautha rashan bat Nongston, ha ka ba kalapen pauru ya ka jing sngau kia, halor ka jingkiu jongki nong pang HIV, hadu arspa arpu prangun, katkum ka jing yo lum jingtim, hadu menta ha ka district. Ha ka ba kilayo lang ba ka jinga day para brio, lani sexual transmission. Ha ka ni ka kam ka donru ka jing test HIV, ka jing pet bnia ya ka jing pang breast cancer, na ka banta ki khat sangwut ki kentay, ka jing ai snam, bat ka jing ai jing mut, ha ka liang ka jing mut jing perkhat na ka banta ki long yeng long sem ki bala shakta. Tingwan ni menta ka siru banda ni nataka ICTC testing nam taka HIV AIDS. Khat sangot yunong sosnong kanong spon taon mene hinot banlet panong test no yana. Kani kadang jinhikai yapi ba uknyam jinpang HIV AIDS hagajala juni upar nimpat don di numbers na kita tiba share needles lagi kita tiba di drug mereka bakalong kadang sexually transmitted kasyong ka kle klem berkat. Kakenhuan na kasenjuk kirang bashnong Ribhoy District. Kalalet banyakandu ya Menteri Katanat Boarding U80 Mondal, ban penpau ya gajing sngau kia haluar gajing penlipding kabacu cia manla kapuar kabakta ya kathan, watla ka district, kadon hagajaka bapenmi boarding. Kikli nong sanchar kila penpau ya gijing ki balakta ya ki longyeng longsem ka kamai kaci ki jaka sumar bat kamtam ya ki kena school ki bapen kre ya ki examen. Ulaken turu ya menteri ban pensyai ya kadau chong gijing penlip boarding kha ban batai ya gijing penbha balatmu ban pentikna ya gijing yo boarding ha kapuar ka babyang bat ban bujli ya ki post ding electric ki balarim bat ki transformer ki bam trai kamshu. Lawan ni kepada kendu ya Sir Iti Mondal beri Minister jong ke Power Department halor jong ini ke jingdu kalau kakak aki dong riboy begini. Ina kadang jong kinong song sinong jong riboy district is ngorang. Banitu yang kata bakum kinong song sinong jong riboy district nyimat gide menyi pada ki victim. Lalu dong ki victim tiba mat kalau bisa penduk lai nak kapor sekapor. Ina kadang jong Sir Iti Mondal concern department bodi pek yang nikah Power Department ula ai ka asyaran ba nakaliang jong ka soka ba nakaliang jong ka MECLE kila trei mir pat singi nak benta ben pinpit yang ya kalat hakate ke temple boy bijungi bat Kajala Meghalaya kalaya shimbenta bat kari barok kawe ban lekmen hakasngi rakhi ya gajing yo light luit ke bah nyopo kendai da gajing shongshit bat kamen sim sngu idri ha barok ki district Nadu mau kerwat syadu tura bat jowai syadu nongston ki menteri sarkar ki nongtrei sarkar bat ki paj ba gajala ki laya lumlang ban burom ya gijing yo light luit kari leng ba gajing penlong ya gijing yat parit gajing kentiu lama ki program peninam ya ka kolshor bat gajing pen ku burom ya ki nongchop gajala ha ki liang baper Kani gajing lek kemen kapen pau om tang ya gajing sngau sarong ya gajing yo light luit Henry kumjuru ya gajing kiu stat gajala ha karoi kapar bat gajing riu spa ha ka kolshor tungin yakmi ya kani ka khubor
Hamau kerwat Menteri Ketenat Water Resource ubak Komingwan Amban belakenti we kalama kari padula syam saliut dia keparit hamadan elak kai connectivity higher secondary school. Shipau teligi school ki pulet ki NCC bagi scout bagi guide kelai syam benta. Ubak Amban ulai thu ya katong jong ke sarkar ban kenti we kijaka nong kendong bad ki shnong ki badan ha kijaka khapun. The state has also leveraged external aided project to mobilize and create infrastructure throughout the state at a total cost of more than 11,742 crores in the sectors of road, power, agriculture, water conservation and tourism. Aligned with the national vision of Viksit Bharat, where India aims to become a developed nation with a 30 trillion economy by 2047. We aspire for a Viksit Meghalaya to be a $100 billion economy by 2047. When we celebrate the 75th anniversary of our statehood, our aim is to rank among the India's top 10 states as per capita income and sustainable development goal, driven by Meghalaya Excellent Framework. Ha Eastern West KHASI Hills, Menteri Ketenat Animal Husbandry, uba ILHEC ulakenti we kalama kari, hamadan dam maulum hamairang, kajing lek kemen ka kentup iki jing ruai jing shan, katkom ka kol shore ba kajing penkop buram iki nongjam, ha ka ba kamairang Presbyterian High Secondary School, kala job ya ka March pass. Agri kasih ya ai buram ya ki dongere laidu jong jungi lalu Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, dan Netaji Subhash Chandra Bose. Ikan mau tempat lu, ya agak jingguram, yang Rio Edri dan Meghalaya, Utirat Singh, Ukian Nova, dan Upat Togen Selma. Ya ai guram, ru yang sipai, ya dari, bagi pulit, kibla IT yang ada, banda berker. Ialah ukur usam bat yang ai. Ijinlah kemenkum kini hiki ai ini kebu berkat yang jinjok agak menor. Pantu jemaah yang berkurang bergementar ke lawe. Hatura usambut Menteri Rangba ka jela ubak snyau phalang dhar ulai shimbenta ha ka jinglek kemen singiyo lai lut hamadan ilakai ka macha kol grey LP school padula karan shapang ka jingkiu stat haki kam shnakam tejing tei ka puli puthi bat ka roi ka par haki jaka nong kendong. As part of the state commitment to ensure housing for all, we have made significant progress towards rural housing targets. Of the allotted 186,310 houses under PMAYG, 99.71% have been sanctioned and 79.72% completed. The Meghalaya class readiness and learning enhancement programs are bringing learning gaps and helping primary students achieve grade level outcome. In a noteworthy achievement, 96% of students under Meghalaya Board of School Education successfully passed their SSLC examination. West KHASI Hills, Menteri Sarkar ke Dr. Amperin Lingdo, kalakenti we kalama, bat shim saliut hamadan ilakai ke St. Peter's High Secondary School, da ka jeng shim benta jeng ki arpunyo tli ki kenhon. West Giant Hills, Menteri Sarkar ubak Kerman Shalla, ulai shim benta ha ka jeng lekaman, badula saliut ya ka parit jeng ki kenhon. We remain deeply committed to inclusive development, especially in border regions where communities have long faced challenges of isolation and limited connectivity. The visit of the Honorable Union Minister, Finance Minister to Meghalaya has further strengthened the state's effort towards inclusive development in border regions. Ulalong umaume ubadam jimimut ha ka jingyai lemdi ka Meghalaya sha ka roi ka par katba ni bete ban kiu arten sha ka thong jong ka vision ar hajar laifu a kumba ka sandur ha ka mission 1.0 ka jila kalapo thong banlaw kinong muna jong ka roi ka par da kabayat itu ya kisipotli kijing shim
la ibala ban peniat sekarang yaki kampung roy ban ban bo hakman yaki shipotuli gijin kular ibo penting kenal babha kabian ya yang sosno kani gijin ya tangka atreng ke phone bat gijin kit kli manwanra ya kalasay kabukuna hapano kibokutong kikendong ketswat Meghalaya. Ka Meghalaya kala rakhi kasngi yo lai lut ka bat nyo phokhandai da ka jingya tali ka jing sngo sarong bat ka jing sngo it ya la ka culture da ka babura me ka jing lai lut ba ka jing pen pau ya ka roi ka par Berio report DD News Meghalaya. Mentangin pet ya gejing long jingman ka sun beneng. Hatura gajing kriat kalong 8% degree Celsius bat gajing shit kalong live away degree Celsius. Gajing sngam ka hau kalong prap away na ka shispa. Gajing hap slap kalong 0.1 mm. Haba pai pat chanong ba shilong gajing kriat kalong khat khandai degree Celsius bat gajing shit kalong 8% degree Celsius. Gajing sngam ka hau kalong prap usau na ka shispa. Gajing hap slap kalong 1.1 mm. Kat ba hajowai gajing kriat kalong 8 degree Celsius bat gajing shit kalong 8% degree Celsius. Gajing sngam ka hau kalong prapusau na kashispa kajing hap slap kalong 0.9 mm kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat hagi babun kijaka hatura shilong bat chuwai shwaban poisha ka bukut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sashisin ya kimat bakongsan pen pau menteri rang badu kari ya kajingla daladi jong kari ha katanat ya dari ha kasngi rakhe lai luit ka bahniya pokhandai Beli perda Menteri Rangba Gejala Ukonrat Ki Sangma ya ka vision arajar lai po a hakasngi rakhe lai lut jongkari. Penlong katanat ka kot kia ya ka breast cancer screening hanong stan. Beli ka Menteri katanat ka kot kia ya ka health camp hanong stan. Bat letnya kendu kirang ba snong kari bhoi ya Menteri katanat boarding halor kijing pendep laj bakha te parlok katungila poisha ka bugut jong ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin daya shembyang bat phila shai kasngi khublai phi baro दूर के